إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگا شما در میایت گوڑ آ شمارا عذاب دن تورینو کی عذاب و شما جاگها دگه قومی کاریت و شما ایه هچ تاوان دات نکنت و اللہ ہر چیز سرا قادریں. روم بادشاہ ہرقل بابتا ہمیں حالات کو سر بیت کیا مسلمانان خلافا جنگ تیاریاں ہیں. اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جنگ واسطہ آمادہ بیگ حکم دات تیار بیگ حکم دات. یہ واقعہ سنت 9 ہجریہ شوال ماہ پیشت. موسم سک گرما و سفر باز دراجا. چیز مسلمان و منافقان سرائی حکم گران گوست. ای سفر غزوہ تبوک نام مشہور ہیں. حقیقتا ای جنگ نبیت. داں بستروچا مسلمان شام نزدیکا تبوکا گٹ بتا و پدا واترش کت. اشیا جیش العسرہ ہوں گشک بھی کہ اشی تہا مسلمانا سکیں و مزن تکلیف چست کت. سرجم بیان سیرت کتابنی تہا چارک بھی.